your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Omulungi ali kwa Why Media bambi kyabe ekyokolo kubanga otugobera kizamu amaani era saba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzo wimwe Yazid Yolisigira owefa butadombikado mbaire maze muku weeks nga ibiri nga bambi tikola obulanga titweyendera twalumbibwa abazigu balumba office yaife obwire batula mu kamera yetukozesa okugema ebifaananyi eby'abantu batula ni laptop yaife kwe tukolera amawulire oba okugasuusa oba okweditinga bambi tulowooza nti naba batasima bye tukola oba oli ababona nti tukujja ino waigulu nga benda abatwiza inuma batole kumulama bino tubivueko batwikaikanye omuntu oli asobola okubeeta abafuite naba ab'ensalwa kuba gino emirimu gyenkola egy'okuyamba abantu bano lwaki ojja wantoola ku waiba kamera ey'N3.5 watwa ni laptop so kyatukosa kuba mu bidi bya bbeeyi era mbaire enwana ino okubona nga ateseti ndizaawayi nga ate obusobozi butono wabulanga nambibwako ku bamami bange eriyo benakubirako ku bamami bange abatuyambako banfunayo kwa kasente kenasobola ogula aka laptop nayizaawo wabulanga tukalina ibanda lya kamera nti kamera gyetukozesa buli tweyazika buyazika ojja wapangisa waizaayo iggulo so tuli awo tutyo ayinidi olw'ekisa kya Katonda tuyidda kubifuna era tukusaba weenawo oba olina obuyambi bw'osobola okutuyambako bambi tugemereko kutuboneke nga tuyizaawo kamera yaife kamera yetukolesa ekozesa microphone erimu ebirungo bya byona $3.4 wabulanga kidatwairamu kwa kiseera so embera tuweeri nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira era nga olunaku lwa leero bambi ntambulire mu district ey'Emayuge tukyalirako ku omusaada tumaze ibanga nga batukobera eri omwami eno Emayuge ni mukyala we abali mu mbeera mbi nga benda bambi kubayambakoko tuli mu maka ga muzeeyi Mandali nga we muli kumbona ono amaze emyaka 12 nga asula mu kaboto kano amuso gakeeta kaboto yazimba enumba ya itaka wabula yatakwisanda oh my god yatakwisanda then yataku ebisubisubi tukyeta kaboto era ngobona yalanga embereri wano tinungi mbwe ino ku kintu kino wabula ensete diri munda diri yaisubi dali yaisanda era wentukire wano twagena omukyala nga amadi obire gabero gafuwera gabere mu empewo yakuba yaisubi lyagwa wansi nga alugezageza kukutaku mukyala naigagaluth omukairo ono bambi so tukyalire kuku wano tuwire ku mboozi wabulanga okutuuka wano twaide oluvaino lw'okuwira amaloboozi nti bano embeera mbi abaana bazala babiri abaana babasulawo tubaidi baana bagabirawa era nga olwisi basula nga tebaliire so wano gwe twidde balina ebirwaire byaibwe tubakeeyinza atuwayeku kunabo batukoberekuku ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Cameraman edaje tuogereku kudi ba muzeeyi gale ko bwire bwo bunajire muzeeyi wano tabeda muzeeyi ei sandalyo ndikola isa omukaire ei baluma biri awo biruma endala kangemere kwa kazindala kano endala etuluma n'obwavu bunene ate n'okusula tusula bubi tuzira byakwebwika tuzira kyakulya tusaka busake nebatatuyamba ne batuwa oluusi tusiiba twasula osiba gasula hayo okulambala ngoka ali kulya nga toliire endola ida Mungu mwene nakuuma kukobere baba aya tuli bubi
tuzira tugemereraku tuzira tuyamba. So oli kujja kubinkobera lwaki ngaiwe okobye basula bubi olundi ojjoku olambala nga tolire lwaki bukyakunti olinakola musaati wasoti wakuba nasuze bulungi era olina okumwira muwalaba kulaga ino walaba kulaga butakibwa kuba niwona amulaga takuyambe. So niwani amenago mami? Nze nango virusi. Nango virusi kale muzeyi webale bankobera kati muli bubi tuli bubi nabanga ndiroza nakoba ayi abantu buli muntu akoba ali bubi naba ntiri kwenda kuida omusada yankoba yakati bambi jo yamba abantu bali bubi basula mu kaboto tuwe tutenduka yonka tuli bubi amadi we gatona gatukuba wa mu mitwe temwazala twazala ya abana batulumuka abana batulumuka kale embeera ya batuleka itayo butinze abana baimwe babalumuka nze nokweta nze okukoba nti aka mbone kwananambaku mone entenduka enaterero babe kale so tuwa nokwogera kuku bambi nomukaire Ruth ono ne muzeyi mandali kubulamu bwaibugano nengeri ebabamu oidoti okufumbira muzeyi eno muzeyi oyo yakwagana wa yandagana waife baka nga nti aime yatuma omuntu yadaya yankobya twayikirizaganya twafumbiraganwa twatuuka okugaita naye empeta tuli bapeta ife bakuba nekidala ino n'amaani endongo yakuba kukyalo endongo yabuuda muntu yanina n'emiti kale n'okwida okufumbirwa muzeeyi oyo ati Ruth agiire ati agiire ayina yanaigaga ate ababona kale empegano twabaawo omunongo oyo twaba wano twakola so wakuleta wano mwazala abaana bameka wano abaana twazaala abaana 3 owokusatu yaafwa gasigala abaana bati abaana abo bali kwebona tibatubonawo tibatuyamba enzira kye batuyamba endala enerumye owundi tali alaina aliwa mulongo awo aye tatufuaku mu byokulya kale tuli wano baga abaana mwabakola ki tutwidi ng'omwana ayenda mama muzeeyi yandikobyeko ng'omwana ayenda mama kale munange twabaawo tutyo endala enerumye eri kutuluma twerabirira obulinga mwenenze noni awali akakatala nafunawo akasente naida nagula akamere obufuta munumba mami ojja kutukobera so mama kana akaboto numba enumba eno akaboto ako amaadi gagagwa gatukuba oluusi tutyama butyame buli muntu yefuna ati nga gagwa kutuusa bwe gatya kabiri mwalowoozawo okutenduka ebinankani ebipaali mubumbyeku kale munange twabona abanize batutyo ebyokwebuika tuzira kyokka bano abaana babiri mwabazaalira muno twabazaalira muno abaana bemwazaalira muno balakutegerana kuyawaka olwajja baluba okwira omulenzi ali ku lulwe n'omuwala ali ku lulwe tibakalinda kutegera byaimu ati babidi obatwefuaku obatukola tutya kale baba n'okubona abonako tulinaku ngano kale ndibona muno munda mulimu mwatamu akalaini mwatamu wano bafumbira buti ekintu ekyaisanda kale wano bafumbira eno mwasulayo aye kyendi kubona kino ekintu ekyaisanda kai mwofumbira buti omulire gugema Mungu akuuma bukuume Katonda mwene natuyamba omuliro ogwo wakuma mpola mpola obukuwatamu butontono obutatumbuka wangulu kale baba ebizibu n'ebyo byetulina byo wano twagumizaganya nimunango oyo namulumuka kunamuleka ye nakwamye olire so buti okubaawo mubaawo mutya
yeso tukoba ezachemukola kuku aye ngo omuntu yayina kikyokola kuku ekibe kibagemera kuku zevumba bupani obwo natwala ku luguudo awo mungu lwanambye ne babugulaku obundi bwasigala wagula mu kiro ya bando oba kyada waleeta wafumba wagula ku n'obunaana n'obubiringanya otyo munange oyo apakasa omusaada abaire awo namuleetera obuntu obwo oyava okumulamusa najje yalogota obuntu obwo yamuleetera emperere edo yetakasobola kutambula amagulu gamuluma kale wabona nti tubaawo oba oli awo ng'olaabuuza akaibo ng'omuguza abuuza olugali ng'omuguza kawooni mufuna ki entandiikwa ey'okulya n'okunwa n'akasabuuni so okobya oti oluisi okubako ku bupaani bumbadde obw'omuno okuba bungi ki nkuba afukiro kiro nkuba kiro mwavaamu 3,800 oluusi nkuba bwa 3,000 nderere baalyako 2,000 olukumi bwasula kabiri kuncho ofuna omukisa ne babugula oboni kabiri wageta watola kweda obwito wagula emere otufuta tuli awo oiva liri awo ng'omusana bwogubona osobola okufumba bupaani ng'ekiro osobola okulyako amagoba gemeka nga buwairewo lyako amagoba ga 3,000 eyo oba 2 so dene 3,000 ogula munki 3,000 edo ogaita wagula mu akasabuuni wagula ku obufuta obusukaali linoni capital waizaayo wagula bwito ebintu tebirungi 3,000 okuba oti ogula ku amafuta wagula ku obusukaali wagula ku sabuuni buti enyama y'esiringi omulala naina ogiryali nkukobere kwemamba nagirabiraira era okulyaga nokumamba oluusi Desemba ng'olanko byenabukoba ati mama nonayo kukafu kiro kanoolyeku oluusi oyo natuyamba dada muje mutemu obuudi mulye baba webale aye ife okujja ku mudaala zamana nti ayo n'okutya so we notyama wawira nga ameeru gali kuluma nga ninde ino okulya obulungi eno kuba okuvaira neira tyalyanga ivu eryo lyetukuna masaawa eno we n'ameeru gakuluma ganuma okulya kumamba wobita kwali kusiika enyama kikyowulira muli mpulira akawoowo wekomba oba wemukuta wemukuta akati ngulyako kange ngulinja kubaawo obulungi ngakuba tubanambala mwisa inde tuwayeku mona kitali kikyo ojja bwabuje akuba oti ng'oyo bulungi so bankubira ati niwe olabirira amaka weno olina ebirwaire byo omuzeeyi yakwama alina ekintu ekindi kyankobya ekiri wano ajja kunkobera muzeeyi yankaye mbukode ekisipi kyamukuba tiri bakisipi kyaki aye nsobola okukiraba muzeeyi kyekyako biki ebikuluma olumba olwo lwaidanga ekisipi kitya kyayo kyamaadi agalimu gafaanana mpale eno kisipi kitya ekisipi ekyo kyabasirimu kyabasirimu aye nga kubanga najja mumadwaliro engeri ne bankebera nga kikawuka nga sirimu omuzira nga muzira wacyakalangako ate okudigida tyadigida ino okudigida tyadigida so bajja okebera nga ti sirimu abasawo bako batya kugamba ti balowooza nga sukaali puleesa alusa bwe balowooza nga lyatyama muki munda omwo yayiwayiwamu amabugo nankana mpyano muno munda muno mulimu amaadi agafaanana empale eno amairugavu naganuma buli anytime ogabona oti olengezaamu agaali kungulu naganja gagaali agalusigala muli nagaluma muzeeyi mbw alina amaadi amairugavu munda wanange muzeeyi ng'olabye n'ebirwaire binuma aidingayo omuntu wakubita ku tasobola akakasanga oli mulwaire naddala nga oli kuluka akaibo kano era wentyamaani ntyamaani aluka kyaluyirira n'alambaala
olumala okulambala nga obonika ekiterera ku oboni n'asituka n'atambulako. Okay. So abaana babasulawo mwabakola ki? Abaana agazira kye tunabasuula emitima gy'abaana. Oto wakuza? Bene batono bakula abasinga bungi bakulira mu mikono gy'abasonga baabwe badada baabwe. Kale abaana bandekaawo. Bali bakwida kuona ku mama ni baba. Oba muliro timulya ebyo tibagamaku. Omulenzi ali ku abaana 13. Abasatu bafumbo bali ku n'abaana banaabwe. Ayi tibaidanga ku wano. Ono wow. So wena tukobere kuku ki obusobozi bwali butono okulemerwa okutawo kwenumba esinga ku wano oba kino kye wayenda empano enumba eno mbaye nga ndi mulamu nga tusula mu numba difaanana lityo era enumba eyo enseetene yagikuba ekigwo ekiswa kiri munda omwo mulimu n'ekiswa mulimu n'ekiswa akasa mu numba mulimu ekiswa n'ekindi kyafuluma mu kulijagala enseete de balumanga mulambaire tutuyide nga oyiwe obona kintu kukola ki kugwa buti amagge gakuja mu kutu be so doti okugizimba numba eno amabaati galema busobozi nga mbuzira otegeeza ati okuba oti obusobozi wali obuzira anti akisooka nzira bakulima nsobola bakuyiikizaawo nti gano genakola ki genayiikiza nanguli obubaati ebyo byalema kuva ngeri enasenguka eyo nindidda wano obubaati bwalema aye nga wegomba okusula ku muya amabaati nikyo negomba ino okugisulamu aye busobozi nzira mpulira nga tebayo ebitongole ebizimbira abantu enumba eyo tuwajjayoku najjayoku embeera yayo yali nfunda so enenumba bugobe kibwe mulinaku wano mukusula mu numba eno buzibu kye mugifunamu buzibu bw'amaadi buzibu bw'amaadi amaadi we gagwa tutyama butyame tuti gawaku magamala kuwaku mema twakaki twayanduluza ekiriri okay mami eti amaadi egagwa muzaye kambu amaadi egagwa ati musituka twatyama amaadi gagwa wawomba ku bintu waiza gambali gagwa ngoti yaimoti gagali kugwa ate buti muzamasukulu amasukulu galimu gakutuusa ekiseera gagwa mwabibona nga bitambula so buti woba oli kulya ekisoko nekigwa mu sowaani nga kigwa mawa nakirobera bukoze kisoolera naiva nafuka ng'ebintu tibirungi so mbwe ine ebyokusula ku muzira tuzira nga akapalisa kona tuzira tiribona ku baafu amasowaani muzira egama muzira byona tuzira mulina kibulamu bwonka Mungu bwatuwa ebyokusulaku nva isana lino lye mumpaire nebyo byetutendukaku enaku yayo neye mayuge yaweera gano kiringa buli kizibu bakisindika ati mujowaana igaga otyo ati mujowaana ngo virusi muweeraawo wow kikambwe oli ku Hawaii media ndi Yazid Yolisigira awaife basidombikado lero ntambwira ku nimusayi muto bamweta Isma ali ku kamera Isma ali eyo mulasi tatategerekeka anke ati kanchi kugemere mu kuku embira ife kali kuterereye emirimo ebintu byaife tubizira bulungi so Isma kubya tutambule tujye kukuya abakaira abo tujye ko wanangobi
nango byoli mumbeda wasula munumbe no tosaba Katonda nsabaye abatawulira tindi aye nga musaba no obwire n'omusana waite munjira omuntu ambula nsaba oyogera bigambo kyo soka nga byeyogera nga tina ebituufu oyogera bigambo ki akazina ka Katonda kubonako kibichi byoko ba Katonda baba ndalo tubone ko nkobere ku bichi byoko ba Katonda nti baba namba tenambe kukunga abantu antole wendi gano bwembonabona nti nendambe kunga abantu nsule ku bulungi zena ntenduka ku munumba enungi eboneka etalinga eno eyo sala ogisabire emyaka emeka njiweze emeka katokede nti amagana emyaka 12 yongera era ndikusaba baba anambe mami ebyena kubisekebwa kiri kuseka nti kubosula bubi aye kiri kunsesa nti omaze emyaka 12 osaba Katonda akali kwanokola aye nze nkugumya ndio maiso nokusaba Katonda tiyerabira babe ewayo idinga nsobola okwida wano benaire ife tuli basulamu batukuba ati sala yazaira ku myaka 9 yali mugumba nga tazaala aye nga batakati abakazi bakoma ku myaka 6 aye ku myaka 9 Katonda akole byamagero so tusabe Katonda sigalango osaba so osobola okubona kuncho wagaigala bakuba otyo ninango bino omugaiga ali kuvuga ejo mutoka kalenzi kado aye bwene kandi kirize mulina ya Yesu kiboneka wawamu ino subi benka ali kuwamu ne mutoka tasobola oidinga tasobola kujifuna Mungu ajimpa njivuga ojja kujifuna so mumbere niyo muri mu mami wandiyenze ku buyambi ki okusobola okuba yamba kugwani muzeeyi ate onkoba iro ino kirwaire kye kyonkobye nga tukali kujja ku byabuyambi ndine ekifuba n'omugongo amagulu gano zena mpaluza bugaluze galuma kale n'obuzito bwendi nabwo njiririra ku buubwo lwa wandono agazira igumbaawo olukya lwobala nango biwaibwe mami oli bubi so nenda kunamba ku kisu niki akaboto kano kavewo oyenda numba nenda numba yetabwe numba nekyobwiko nebyokukozesa awo bikyasowani ekikopo kibiki nebindindi ebitontono ebyokulya yende ebyokulya nga bitontono mmere kyayi tubiwulire muzeeyi mumbere ye mulimu eyandiyinza okuba yamba abayambe kwatya nikwenda atuyambe ekitandikirwaku numba nebiririra byona ekibidi ebiririra kulya kunwa nebindi ebyobwiko tubizira ona bia be okwe byakulya tuyawire obuti wenaleeta ekikureti kino nti muzeeyi wowe terezamu uku kisoda nenweraku soda anwa aye byabbe kinwa ogwo omwenge naguzira myaka mikaire mu myaka ejja ya muzeeyi walaba okuleetako ku ekipaliso ano kuleeta ku mami ekipaliso byeni nabyo bikaire biri oti kisampa byeni nabyo bikaire biri oti kisampa byenambalaku mami empewo nge yamufuuwa yefuuwe empewo emutufuuwa enambala yonka nfu tututenduka bulungi bulina kuyawera wano bulina yawaayo enaku kubanga kenkoba nti yawaayo ntandikira mu baana banvaamu
bande kayitayo kale enaku yange ndi kugirwanisa mpola okutuusa wendizaawuka. Omusoga akuba ati olinga owazaalira obwereere. Nekyo baba ndio tunazaalira bwereere. Buti nze yotayola nze oli kwenda kuyambe. Abantu abandi babona ife batazaala nga tuli kulya ku miyembe akusulira ibale ayi buti ife abatalya ku miyembe oli koti Yazid namba buti nigo wanga bange bamvamu. Musoga yakoba ati akugayowa. Akuweereza. Oyo wena wa muweerezayo ko muweerezayo uko. Oyo yobongo watayo ko tayo nga nololuwa. Okay. Kumbere nebanize nga mwazaala abaana engeza ke babayikiza eriyo kye mwidusambula mu bwimwe wati amawo akuba oti oba kino noidusa nti yawo kale nazaala ki abaana bano bona abo nimona bona nintenduka obukuna nazaala biki mpano balibona ngwire ng'obooni basomba gasuuka sebokuba nga bona ebali embeere baniga tubwaga abaana ogwo butamama aye eza erungi eri abazaala befunira ebintu byabwe mu baana baabwe aye nze nasigala awo ntyo kale sekoda abalamu nasigala nsekoda abalamu ati yoyo manya nti tiyazaala kale akagambo ako kanjamu era kendi kutambula nako obimazeeko wenfuna mukisa nindagaane ye batabane bomba kuba bigambo ki okobyo tubagaano bakoboti nafuna mukisa n'abaagaane eyo mbakoba ki bakoba tulataye mu kumule kulyawo mwagenderera ki tanko bikalangu mwagenderera ki okuleka awo mbaba waimwe seno kutambula kojibona ye wajiraga muntu aye nga yaye ali kujibona ali kujibona ye toli kujibona abasebo ali kwa media embozi yendikola yanako ayi muri kubona ndi kuseka obutachi obuli wano bungi ino kisere kindi monanga nako wenako Luisi bampaira bino bibali kumpaira ko ndi kubona so nseka buseke kitufu wazirabye yaliro bazirabye bwiko emere wazira hayatenga bazaala abaana kivo bono Luisi nze nseka buseke nabo nense nongeyo nona ikeino mami kumbera yolimu ero kyo wayidusa mu bulamu nebikutuseeko mu bukaire ngate mwazalazala kuwo kubyo nti abaye nakoba nti banange kyenedusamu kutirala nakanti abangoli nasoma kuku nentuuka kuku emberi eyo oba nandi baire ku bulungi oba ulinafunawo kuku ekiri mulimo nenkolakola ku oba nandi baire kuku obulungi nga zira kyentasayasa mu bulamu bwange ayi wabula mala nasigalirawo. So mami gatuka mu emyaka nze nakoma mu kyakusatu ekyokusatu ekyo weyuna irya bikufumbirwa birwaire nebyansumbuwanga ali nebikusumbuwa ali nebinsumbuwa era nabuti ebyekizungu ebyekisoga bikuze byakisoga kage nti amane empandika olubaawo n'olwo aye ndubonera yirere ate kululyawo aye ndubona yirere kale ebyansumbuwa muku aye kitufu ebintu bino bibaayo kuba odinga mami mbere mpiranga atabona lubaawo bwe balena aye kitufu ekika ebintu bino bibaayo kitufu abantu babona mbaawo walubonerere aye ate ngoyo kuti ngomusomesa ayemererawa ye no mubonerere era ye namubala yirere ate kali gaga seno wakuboti nze nango biwebwe kambireke namala gabireka bamuzeyi batambula kubanga ki lwaki ngobonera lubaawe wala batambulanga babalimbalimba eyo batyo eri abatayenda osome
ab'ekika era bakika oba bakyala. Ate ninze nali omwana omubiri ku baba ka baba yaliwo okuzaala aka shio kino ekisaada bw'oba kyona kizaire mbu mwana ali kusoma kale ebeekoleranga n'ebyo ebyavaamu. Kale baba enaku neeyo yendi nayo kuwulira gebakomba abantu babafaku babaleka gano wembanga ndagaine kukweyo kuba muwala oba mutabani wo bo bakakibwemukoba nti nabwene kwabazere mbakoba ntya oti bamama baimwe ne baba baimwe mwale kulawo timubalawo daku timubalowoozaku mwabandekera nze ye batazaala nze ndi kubalowoozaku nga imwe beene muli awo. Kale ekyo kyonka kibamala edi nga wenaleetaga n'emmere njatwala emikisa gyaibwe iyi gitwale oba gitwale tugikuwaire tali bakati omuzere nasibera nasibulula nze ndakwidano nga mami nti olunaleetaga no ninze naabo omwana baleke banditwaire nga ninze najo okujja nakyo so nsaba ye bali eyo yona nga nkaleko batwala ku mikisa gyaibwe baide bayanguwe tibakanguwe tibayanguwe bakatala baidi bakatala ne bale. Okay. Kale bananze mbabwine kundi kujja kodingere ekyemunkoba ekindi tweyanziza baba okutola kwekyo kyakutuyamba akutenduka nakwebwika n'okulya n'ebitulu ebubi okutenduka kutenduka n'ebyokwebwika n'ebyokulya mule nebinumiriza ino obwongo bwange era mule ntenduka naleeta nakanti aye mukama nditenduka kwa galungi tidi mukama yakoba atya mwena asigalirawo mwena idi byalowooza. So kino ekiswa temukitoola temukisimula nambago kino ekiswa kiri mu nnumba enseete eno eri eisanda leero nani nkalina ekifuba ekitema itaka eryo lyakalanguka woli kyanga ng'ekiswa kibazimbyeku mwamona muli mu itaka lya kiswa nga temuka tikida tuzimba unakucho bawe noli ku itaka n'amagega kuzimbyeku kikomaawo ekizimbye wabulaga kikwingirira mule mukitanda eyo yosimula ku atoola yeta so enkuku ni bulolo biziramu ebyo ebyo mbungu akatubwise tubizira ebyo. Wow kale tujja kuswika wano bambi eno embeera y'abakaire bano omukaire nangobi oli wakika kiwe? Ndi Mwisaigaga. Oli Mwisaigaga? Nange oli Mumbeeda temugaga Saigaga abagaga Mumbeeda ngense ekubizisa bubi Mumbeeda tai suppose kuba tekusula mu isanda ense aye Katonda leka tusabe Katonda kutoli mumbeera eno. Muzeyi manda ali ani? Zefani ya waiswa eryokusatu ninze mandali. Oli wakikaki bozera? Ndi Mwise Mudiba. Oli Mwise Mudiba? Ekika kyone ekyo kale mwedira ki? Twedira Mpuli. Yebeta nankana. Ekika ekyo Mwise Mudiba eriyo kukwaba esente bwaidi abobenganda. Basinga bungi abali abagaiga bawaawo batusu kuti niwo gemerere ekika? Niyo agemerere ekika. Niwo oli Nze tujja kujja mu bigi nsobola okusogota byentaase bule eseno Utika chawe Mudiba muzeyi nakigemereire aye nga butisaano muzeyi asula mwisanda asula mukaboto enumba enatera okugwa ndibona kino ekintu kyewete olibona ndibona nga ebimunku byenda kungwako wagwa luti oli ekishange ana nakweri gano ndi kuseka buseka bwe kwa buli kibali kwogera ku ndi kukibona obutachyo buli gano enembo sitina ndisese aye ali wobonera yalanga nga
abantu mu kyalo eno tutambula oba mu tawuni eyo abantu balowooza nti abantu ati abantu bali kubonaabona aifa wootuuka eno balala ekifaananyi ekyendawulo omuntu azira mmere asula bubi alya bubi abaana tibafa ku bantu wabo nagamba tukavanga mu tawuni abaana ati bajja mu kyalo kulambula kubazeera aye abayima tibabaleeterako beerabira papa kubako babazaalira abakazi abako babazaalira abakazi bafaayo nnyo kale so bambi basaba ne banyabo embeera neeyo tuyambe ku abakaire bano obwavu bungi tomana oba oli awo obuyambe fe bwida kubayambakoko okubaizaamu ku ssuubi obonera nga isuubi lyajja omukaire akobi yakasaba emyaka egisobola 12 Katonda tamwanukula tomana Katonda asobola okumwanukula nga bitamwifo twidya n'olunaku olwaleero kyoba nakyo kyona oba ekyuma kino tutaka ku mabaati ayi niwo nataku amabaati obona ebimunku obona kino ekinankani nga kyenda kugwa oba tubaterawo ku akeeruumu ak'omuzigo omulala twataka amabaati omusanvu obuyambi omunansobola mwida kwida musharinga kukuninza oba oli awo ku WhatsApp oba jasi kuba wawamere nze ndi wanaye zeno obuyambi nzira kutala ku microphone ye nkozesa kamera eno nalaga imwe bambi abansinga kubakama bange so kyetutasobola okuyamba ko kubambe tuyambe ku family eri mu mbeera mbi enumba etona bitule byerere isanda bona betago kuba kuko bulungi ayi bitowe biri so sobola okubayamba ku numba eno ayi nze numba tirowooza nsobola okugitaka ku amabaati kuba yakyama enda kugwa bino ebimunku byenda kugwa kodi ng'ojja kuzimba y'ettaka emyaka mala oteekwa amabaati so kyenda kukuoba akayumba akandi tuba tufunye obusobozi kyenda kwaku nibo batera okaalumu mu ndalako ekikaire kasobola okubayamba kuko aye twatolemererwa akayumba tusobola deni okubona oba mmere oba ki obuyambi babona otusobola okufuna bambi bano beetaaga obuyambi obwidandabi emmere bityo byona ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos.